Baetapele ba mmuso wa lehae ba kopanong ya matsatsi a mararo ho sekaseka mathata a lebaneng le dimasepala tsa bona. Letona la lefapha la kopanelo ya puso le ditaba tsa marena le nkile nakwana e le ha le hlalosa tsamaiso ya thibelo ya COVID-19 nakong e tlang. The government does not want to keep those restrictions for one more minute than it is supposed to. So as soon as it is possible to remove them, I'm sure they won't spend a minute with them. Mayor wa Cape Town Hill Lewis o tobekeditse ntlha ya hore dimasepala di fiwe monyetla o ithekela motlakase ka boikemelo. We've got to have someone fighting our corner when it comes to purchasing independent power so that we can secure electricity supply for our residents. Not because it's got anything to do with territorialism or who gets to do what, but because that is the most important economic stimulus we could ever come up with. Mmuso wa naha o re ho lokela ho ba le tshebedisano mmoho entle pakeng tsa mafapha hore phano ya ditshebeletso e tle e atlehe. Ho entswe kgoeletso ya tshebedisano mmoho entle pakeng tsa mafapha. For some time now, there's been consensus in the NCOP that in a majority of cases, the sources of the disputes among the spheres are political in nature. Seboka se tswela pele.